Om Swastiastu, rahajeng semeng alit-alit sareng sami, punapi gadre, dumogi becik nggih, kacunduk malih sareng Bapak. Ring rahina puniki, Bapak jagi ngicenin materi ring alit-alit sareng sami, indik materi pepelajaran anggah ungguhing basa Bali. Ainggih, anduk penegap galah, pepelajaran pacang kekawitin. Saneka pertama punika wenten teges anggah ungguhing basa. Anggah ungguhing basa Bali inggih punika awig-awig indik undagan utawi anggah ungguhing basa ring sajeroning mebasa Bali. Undagan ring basa Bali prasida kawentuk saking kawentenanyane struktur mebebaosan ring krama Bali. Minekadi saneka pertama wentenyane jatme kapertama sane mebaosan. Sane kaping kalih wentenyane jatme sane kaajak mebaosan. Lan sane kaping 3 wentenyane penandang sane kebaosan. Selanturnyane ring anggah ungguhing basa Bali punika wenten sorohnyane. Indik soroh ring anggah ungguhing basa Bali punika kekepahang anduk pitung soroh. Inggih punika sane kapertama punika wenten kruna alus mider. Sane kaping kalih wenten kruna alus madya. Sane kaping 3 wenten kruna alus singgih. Sane kaping 4 wenten kruna alus sor. Sane kaping 5 wenten kruna mider. Sane kaping 6 wenten kruna andap. Lan sane kaping 7 wenten kruna kasar. Ainggih ngelantur ring tegas soroh-soroh ring kawentenan anggah ungguhing basa Bali. Inggih punika sane kapertama punika wenten kruna alus mider. Inggih punika kruna-kruna alus sane rasa basanyane maduwe wiguna kakalih. Dados keangin nyinggihang sang singgih miwah keangin ngesorang sang sor. Tiosan ring punika kruna alus mider taler maderbe wangun andap. Sekadi contoh kruna sane prasida kecingak punika wenten contoh kruna alus mider. Sekadi contoh sane kepertama wenten kruna andap namang yening alihang ring alus mider punika dados uning. Sane kaping kalih wenten kruna andap engsap yening alihang ring kruna alus mider punika dados lali. Sane kaping 3 wenten kruna andap inget yening alihang ring kruna alus mider punika dados eling. Lan sane kaping 4 wenten kruna andap tusing yening alihang ring kruna alus mider punika dados nenten. Selanturnyane sane kaping kalih wenten kruna alus madya. Inggih punika kruna-kruna basa alus sane rasa basanyane megenah ring pantaraning alus singgih miwah alus sor. Kruna alus madya puniki mekanten pinaka variasi kruna alus tiosan. Kadi contoh wenten contoh-contoh kruna alus madya sane prasida kecingak. Sekadi contoh ring kruna andap suba yening alihang ring kruna alus mider punika dados ampun yening alihang ring kruna alus madya punika dados sampun. Sane kaping kalih wenten kruna andap lang yening alihang ring kruna alus mider punika dados tiang yening alihang ring kruna alus madya punika dados titiang. Sane kaping 3 wenten kruna andap keto yening alihang ring kruna alus mider dados skenten yening alihang ring kruna alus madya punika dados sapunika. Lan sane kaping 4 wenten kruna andap tusing yening alihang ring kruna alus mider punika dados ten yening alihang ring kruna alus madya punika dados nenten. Selanturnyane wenten kruna alus singgih. Inggih punika kruna alus sane keangin nyinggihang sang singgih. Kruna alus singgih puniki pinaka panegep kruna alus mider santukan kruna alus singgih nenten merderbe wangun alus mider. Puniki wenten segadi contoh kruna alus singgih sane prasida kecingak alit-alit. Neka pertama wenten kruna andap mati yening alihang ring kruna alus sor punika dados seda yening alihang ring kruna alus singgih punika dados padem. Sane kaping kalih punika wenten kruna andap beling yening alihang ring kruna alus sor punika dados mobot yening alihang ring kruna alus singgih punika dados
abot. Sane kaping 3 wenten kruna andap nepukin yening alihang ring kruna alus sor punika dados manggihin lan yening alihang ring kruna alus inggih punika dados ngantenang. Sane kaping 4 punika wenten kruna andap adan yening alihang ring kruna alus sor punika dados mapesengan lan yening alihang ring kruna alus inggih punika dados mewaste. Selanturnyane sane kaping 4 wenten kruna alus sor. Inggih punika kruna-kruna basa Bali sane mawariasi alus keangen ngesorang raga utawi anak tiosan sane linggih nyane sor utawi andap. Contoh sane preside kecinga ring ajeng alit-alit punika wenten contoh-contoh kruna alus sor sekadi. Kepertama wenten kruna andap ningeh yening alihang ring kruna alus inggih punika dados mireng yening alihang ring kruna alus sor punika dados miragi. Sane kaping kalih wenten contoh kruna andap ngomong punika yening alihang ring kruna alus inggih dados mabaos yening alihang ring kruna alus sor punika dados mepajar utawi matur. Sane kaping 3 wenten kruna andap keneh yening alihang ring kruna alus inggih punika dados pikayun. Sane kaping punika yening alihang ring kruna alus sor punika dados manah. Sane kaping 4 punika wenten kruna andap ngemang yening alihang ring kruna alus inggih dados micen lan yening alihang ring kruna alus sor punika dados ngewehin. Sane kaping 5 punika wenten kruna mider. Kruna mider inggih punika kruna-kruna basa Bali sane maderbe wangun wantah asiki nenten maderbe wangun alus taler nenten maderbe wangun tiosan. Mawinan dados miderang utawi mailahan sajeroning mebaosan. Puniki sekadi contoh kruna mider sane preside kecinga inggih punika wenten contoh kruna kije, sane kaping kalih wenten kruna nyongkok, sane kaping 3 wenten kruna sendeh, sane kaping 4 wenten kruna tembok, sane kaping 5 wenten kruna galak, sane kaping 6 wenten kruna pulpen, sane kaping 7 wenten kruna papan lan sane kaping 8 punika wenten kruna sepatu. Selanturnyane sane kaping 6 wenten kruna andap. Inggih punika kruna-kruna sane rasa basa nyane andap utawi endep nenten alus miwah nenten kasar. Kruna-kruna puniki keangen mebaos antuk anake sane sesaman wangse, sesaman linggih utawi singgih ring sang sor. Sekadi contoh indik kruna andap sane preside kecinga ring ajeng alit-alit punika sekadi contoh wenten kruna sube, sane kaping kalih wenten kruna mare, sane kaping 3 wenten kruna dingah, sane kaping 4 punika wenten kruna mai, sane kaping 5 wenten kruna bangun, sane kaping 6 wenten kruna teke, sane kaping 7 wenten kruna abe lan sane kaping 8 wenten kruna ede. Sane kaping 4 sane kaping 7 wenten kruna kasar. Kruna kasar inggih punika kruna-kruna basa Bali sane rasa basa nyane kaon saha ketah keangen mebaos rikala brangti rikalaning merebat utawi mamiso. Puniki wenten sekadi contoh kruna kasar ring ajeng sane preside kecinga alit-alit. Punika sekadi contoh wenten kruna andap medar yening alihang ring kruna kasar punika dados ngamah. Sane kaping kalih wenten kruna andap mati yening alihang ring kruna kasar dados bangke. Sane kaping 3 wenten kruna andap icang yening alihang ring kruna kasar dados ake. Sane kaping 4 punika wenten kruna andap munyi yening alihang ring kruna kasar dados pede lan sane kaping 5 wenten kruna andap pules yening alihang ring kruna kasar dados medem. Ainggih diwau sampun Bapak nguni ngayang indik materi pepelajaran anggah ungguhin basa. Sane mangkin Bapak maduwe pitaken utawi pertanyaan ngeninin indik materi sampun Bapak telatarang diwau. Tutujuan Bapak ngijenin soal utawi pitaken punika mangde para siswa ngeresep indik pepelajaran sane Bapak ijen diwau. Ngeninin indik pepelajaran materi anggah ungguhin basa Bali. Ring pitaken puniki durus para siswa milih indik cawisan sane patut nganutin soal sane kapituduh. Inggih anduk punika ngiring sareng-sareng nyawis pitaken ring ajeng. Pitaken sane kapertame ring sor puniki sane rumasuk ring contoh kruna balus alus inggih punika
Nggih, patut punika. Cawisan sane patut punika inggih punika B. Inggih punika kruna ngandika, mireng lan wikan. Selanturnyane pitaken sane kaping kalih. Ring sor puniki sane rumasuk ring conto kruna basa alus sor inggih punika inggih patut punika. Cawisan sane patut A. Inggih punika kruna manah, sinengkaon lan miragi. Pitaken samping 3 inggih punika ring sor puniki sane rumasuk ring conto kruna andhap inggih punika inggih patut punika. Cawisan sane patut inggih punika C. Inggih punika kruna mai, ede lan medahar. Selanturnyane wenten pitaken sane kaping 4 inggih punika lengkare sane rumasuk ring soroh lengkare alus sor inggih punika inggih patut punika. Cawisan sane patut A. Inggih punika titiang sampun ngajeng. Inggih nglantur ring pertanyaan sane kaping 4 inggih punika kaping 5 lengkare sane rumasuk ring soroh lengkare alus inggih punika inggih patut punika. Cawisan sane patut punika C. Okandane sane istri meparap Gusti Ayu Ratih. Inggih risampune para sisya neleben indik materi anggah ungguhing basa Bali sane sampun Bapak Ijen taler pitaken-pitaken indik materi diwau. Durus para sisya mekarya teks percakapan sareng kalih sane daging percakapan punika nganggen basa alus singgih skadi peta konsep puniki. Inggih wanta asa punika indik pepelajaran saking Bapak ring rahina puniki indik pepelajaran materi anggah ungguhing basa Bali. Dumugi napi sane sampun kepelajaran diwau prasida mawi guna ring kayun alit-alit. Antuk panguntat Bapak puputan Bapak antuk ngaturang para mesanti. Om Santi 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 Om. Matur suksema.